한번 생각을 해보세요. 왜 다 먹은 받았다? 어떤 이유인지 모르겠지만 가족 전도를 주변의 사람들 전도하는 것을 머뭇거리고 있습니다. Ямар шалтгаанаас болж байгаа гэдгийг мэдэхгүй боловч ямар ч тач хайртай гэр бүл ихэндээ эргэн тойрны хүмүүстэй сайн мэдээ тараахаа тэнэгэлзээд ингээд хойшлуулаад байлгаад. 근데 마지막 심판 날이야. 그 영혼이 지옥으로 떨어지는 모습을 우리가 만약에 보게 된다면 어떤 생각이 들까요? Гэхдээ хамгийн сүүлчийн шүүлтийн өдөр гэнт ирээд бид нэр тэр хайртай хүмүүсийнхээ сүнс там руу явж байгаа нүдэрээ харах юм бол тэр үед танд ямар санагдах вэ? 정말 후회할 거라고 생각합니다. Үнэхээр харамсах ах гэж бодож байна. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 내가 지금 어떤 문제 때문에 그 사람 전도를 머뭇거리고 있는지 모르겠지만 그 영혼이 이뤄지는 것을 보게 된다면 정말 후회하게 될 거라고 생각해요. Одоо болохоор ямар шалтгааны улмаас сайн мэдээ тараахаа ингэж хойшлуулж байгааг мэдэхгүй боловч тэр хүний сүнс үнэхээр нэг л алдагдахад өгтлээ харамсаач нэмэргүй. 이 시대에 살고 있는 그리스도인들은 이 세상에서 어떻게 잘 살까를 고민할 것이 아니고요. 어떻게 주님을 맞이할까를 고민하며 살아야 됩니다. Энэ дэлхийд Христэд итгэж хүмүүс амьдарч байгаа. Тэгвэл яавал сайн сайхан амьдрах вэ гэж бодох биш. Яаж эзэнтэйгээ ямар байдлаар би эзнийгээ өгтөж авах вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй. 물론 이 말은 우리가 육신에 필요한 것들을 하지 말라 그런 뜻은 아닙니다. Мэдээж энэ нь махбодод хэрэгтэй зүйлүүдийг бид бүгдийг хийж болохгүй гэсэн үг биш. 우리 마음이 세상 것을 뺏기면 안 된다는 거예요. Гол нь сэтгэл зүрхээ ертөнцийн зүйлд булаалгаж болохгүй гэсэн. 만약 이스라엘 민족이 아직 회복되지 않았다면요, 우리에게는 아직은 좀 시간이 있을 것 같아요. Хэрв яг уу Израильчууд хараахан сэргээгүй байсан бол биднэрт хараахандаа цаг хугацаа байна гэж бодож байна. 예루살렘이 이스라엘 민족에게 돌아가지 않았다면 아직 우리에게는 시간이 좀 남아 있다고 생각할 수 있습니다. Мөн Иерусалим Израиль үндэсний нийслэл гэж хүлээн зөвшөөрөгдөж тгээгүү байсан бол биднэрт бас хараахан цаг хугацаа байгаа гэж бид бодож болох юм. 세계가 하나 되고 있지 않다면 Дэлхий хурдцтайгаар нэг болоод байгаа биш бол 요한계시록 13장에 표 받는 일이 아직 준비되고 있지 않다면 Илчлэл 13 дугаар бичигдсэн тэмдэг авна гэсэн тэр ажлууд хараахан бэлтгэл ажлууд нь явагдаагүй байсан бол 우리는 조금 더 마음의 여유를 갖고 전도할 수 있을 겁니다. бид нар арай л илүү жоохон чөлөөтэй тэ харцсан жагаад тэгж сайн мэдээ тарааж явах болох юм. 그런데요, 그 모든 일이 지금 우리 눈앞에 다 이루어지고 있잖아요. Гэхдээ тэр бүх зүйлүүд нийгэмдүүлдэхгүй нүдний маань өмнө болоод юм билээ дээ.